Bakay. Üçasıyız. Бұл Машакадағы Санчо, Маша палбандағы мықы баласы чағып жүрген көрдім әлі бұндан бір 2 жыл мұдым. Ат нечке очылы, жетіліп тұрады. Санчоның балдары дейін бұл, а? Балдары. Бұл Шамшажының атын баласы. Өзі Нокенде оригинал Санчо'nun baldarından ne öyle? Biri acının atı olsa biri Kurtoy Çapkanat. Bu İsa Palban'ın atası. Salda o gene. Bugün Karabulak'a gelip kaldım bile hazır. Bastırgan çıktınız bile hazır. Bastır geleyinle ben. At değer bol kaldı mı? Değer bol kaldı burada kalsın. Daha bir aç öter alsak. O İsa Çavat bunu. Bu da kalsın. Mıkıştır gelip kaldı. İsa. Anda mıkış alıp koysa İsa kaysın Çavat anda. İsa'ga men attı vereyim. Sen atını veresin de. Болды. Hazır бар апып алсаң бол өрет. Даярдап уже улактар башталды да, катарынан 3 улак бар. Ал о сыймык кеткенден бери туруп калды да. Жакшы. Аты жөнүңүздү айтып койбойсузбу? Men atım Mahmut. Улак чапкансызбы Мамат ака? Эми мен билбейм да. Аралаш билбейм. Билебиз. Бирок балаңыз өтө жакшы чабып атат. Улакта. Жакшы. Мына жетип Карабулактан тартып кетип атабыз. Даяр болуп калыптыр Санчо. Кетти бастырган. Санчону.